mogu vjerovati. Nakon 3 mjeseca borbe, profil mi je vraćen. Wow. Situacija je ovakva. 3 mjeseca kontaktiranja, podrške, pokušavanja da dokažem da je profil moj, da mi je profil hakiran, da mi je ukraden. Upravo prije pola sata sam se uspio ulogirati u profil. Bogu hvala. Ja sam 99% siguran da sam ja zapravo kriv, jer jednom prilikom sam dobio mail da mi je verificiran TikTok account i šta mi se dogodilo? Ja sam kliknuo na tu verifikaciju, unio sam svoje podatke i netko mi je ušao u profil. U tom trenu sam ja uspio izlogirati tu osobu van, uspio sam brzo reagirati, ali vjerujem da ta ista osoba na neki način opet kasnije ušla i sve pobrkala, izbacila me van, promijenila i mail i lozinku i sve živo. I zadala mi 3 mjeseca glavobolje. Tako da budite oprezni, provjeravajte svaki mail, pazite šta radite, pogotovo za kolege koji snimaju. Ali htio sam snimiti ovaj video da vam kažem da sam nazad. Ja se nadam da neću više istu grešku raditi. Sad ću biti ekstra oprezan.